Kiabunango basoke bare abamwabo kero kende bali ababwate umuchando bwobongo na kubaira ase Kinyagitari sasa bamanyi elio koringori wana konyora obokonyi aya nigakwanwa n'ababwatani ao abube sokiari tkoria rero na gutara imwe mucyo busongo bunenjira yemo yogo chengera ritko ryobochenu bwobongo ekarabagenderete gosemia abantu amanke igoro yobochenu bwobongo muri keito diponasanya nigatwariganiriti amanke. No health without mental health. Maiga yelitukeli gochengerwa enswengi mago chia sabanto bali nemechando ao yobongo. Enyagitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital bakubwatirana na Kisii University nenyagitari ya Wazi Specialist n'ababwatani bandabange nigo banyara kokoritaro yabo yabene imeyo mu cyubusongo elyo gochengera nagosemya abamenyi be county yeye bakorawa n'abateneneli bo sector yobochenu imeye county ya Kisii. Rero very successful. I think yabantu baito bono bamanyirenga otwara mental health aribo waire otanyara ko wena abo monta odi ngitari aro mu ngitari amugweni nera abo muntu kawaida akora ibintu byaye botano. World Mental Health Day has been set up side by World Health Organization internationally kwa watu wote ku celebrate mental health, their own mental health, na pia sana pia ku celebrate wale watu ambao wanaadhirika na magonjwa ya mental illness. Boigo mbanyara koherera gati yemechando koinekigwa asabantu bali no mochando ase obongo. Nyora ngabari kibalimo bakutara kipara nabutoko danga bwatu buriri bwobongo nabandi baroko nyora batayite kwengenta none kwengenta bado obuno burwire tali ngaga gwanje boko romo tatayite kwengenta litukulitangani ngomanya ngotu adiro bokombu bwobongo abantu balimo okorra bayengentire atarayikira sa kwengenta konyora nga oro kiribi manyerugete ebisini mune appetite komobora kitoro komobora usakurara mono aroma rusurioka umuntu gatware chingu cyo kore gasi ya ebia banyora nga tatagitimanga na gasi alega buto igwete siekere rumu erebieka taiti gochanga mwana abantu bande. Mtu ambaye tabia yake sio nzuri aieleweki wakati mwingi ni mtu ambaye akona ugonjwa wa akili, kwamba akili ndio ina control kila kitu. Akili ndio inakuambia ni asubuhi amka, akili inakuambia ni wakati wa kukula, akili inakuambia sasa andika vizuri. Wakati akili imegonjeka hauwezi kufanya vitu kama hivyo. Urere bwobongo taringa no libyo kokoria masakupara goso koria masabo yemesi goso rusiti chianga goso kona gwekwana kwani nigo baruko bolia gochia asebalia kerokende babwata bamwabo bali no muchando bwobongo banyare kubasoikia na kubaleta ase Kinyagitari eli banyare konyora okugweniwa. Elezea watu ambao wako nyumbani na wako kwenye community wasiwe wanawafungia watu ambao wako na mashida ya mental illness. Nyora ngabari kibalimo bakutara kipara nabutoko danga bwatu buriri bwobongo nabandi baroko nyora batayite kwengenta none kwengenta bado obuno burwire tali ngaga gwanje obwanchani ngati yekerenga ekenenekera oyomo awenerete korokia gochia asabantu babwatu muchando onga bunoywe. Na jambo lingine ningependa kuwahimiza watu ambao wako manyumbani na kule community, wale ambao wako na wagonjwa hapa ward 10 wasiwaache kukaa ward 10 na kuwatupilia mbali wakati wamewaleta watibiwe. Wanatibiwa kama ugonjwa mwingine, kama ni saratani wangetibiwa wanapona wanarudi nyumbani, kama ni malaria wangekuwa wametibiwa watu wao wanakuja wanawachukua. Vile mtu akigonjeka ugonjwa wa akili wakati wanamleta hapa hospitalini wasimtenge, wabando hapa kwa ward. Chinga kichicho bwegombaerera nga omugabana bwe county ya Kisii Paul Simbarati nikagenderete kwana na emirobiri emiya gocho chinsemo ao elio kwenekia nga abamenyi be county yeye banyoriro bokoreri bya bwa magenderero Kende ngo basabantu baminto twara bomo tokole gasiamo omugabana ito Kisii county nari tayari nabwate mepange emiya asoko kora ebintu ebinge bitwa promised ngaki riro nkora ma campaign. Ginko ripota liga taseni Kiandizi TV koruase county ya Kisii elietalia Nendipon Asanya.